Siyabonga kakhulu bazalwane, sibonga asiphezi. Ngibonga nje kubahola basandungena sithi welcome. Siyabonga kakhulu. Siyanrecognize nanokuthi senikhona ngaphakathi kwendawo. Ngokungamoshike isikhathi bazalwane bengicela abazalwane abaziyo ukuthi kumele bazodlula kuba kumlombo. Benze njalo. Singakiyeki ukuhlangana njengomkhuba wabanye. Senze njalo. Baba umlombo lindile la kubazalwane bayazazi bazalwane. Siyabonga ke bazalwane. Bekungaba iphutha ke ukuthi singadlula eGauteng nje without le speaker engizosibiza sibaluleke kakhulu kithi siyibandla. Because siyibandla sinje saziwa ngaye. Bengicela nje ukuthi ubaba wethu TT Mbatha abe nezwi uyo represent iGauteng yonkana. Siyabonga kakhulu.
Ezikhoveni ukuthula kunqini ukuthula kumaphuphu ukuthula kumandukulu hawu ukuthula kunyoni emhlophe Nyandeni ishe uzolunga mfana Senior Bishop wesikhova Ezimnqini esakhetha ilanga libalele Nkosi yami bayathanda abathandi uSenior Bishop wesikhova Ezimnqini jikelele njengoba ngithi yekinjabule nyoba naye umama umcelile bakuthi ngihlabelele bengithi ngihlabele ngoba yebo bazalwane yo ngapha hayi sengiyacabanga ukuthi uzojima futhi mara ke bazalwane ungiletheni la namhlanje kumele ngabe ngise eChina yebo ngathi mangihambi ngicabanga ukuthi asamsonto bekumele ngabe ngiseChina kodwa ngenqakasini abazalwane wabudladla lo baba uthi bomdlovu ubekezelile ubekezelile abazalwane simanxeba sinje kungenxa yakasinya khumbula baba umhlala abazalwane mfowethu mina ngangukhohle angifuni mina wathi umuntu athi ngisikhova Izikhova uyakuthi angitheni bami ngiqede hayi angifuni umoshela isikhathi Oh,
Awunaxolisa kwaya yethu man qeda nje kuphindisha ni bese ngwa mara ukusho lokho ngoba ashuthana laba bashuthayo ngoba namhlanje ukuthi ni recognize ukuthi sindlunkulu inqaba yezikhova ezimnqini yindlunkulu oh singafika siyi5 or C7 mara ukusala yini sindlunkulu ene obekungimaza kakhulu ukuthi niyazi ukuthi silimaza obaba mase kanani nisithengisela yena lo muntu hayi bazalwane siyabonga namhlanje ubaba Chiani usikhumbulele gogo umukelwa yimi namhlanje namaswati imikelwa iArchbishop yamaswati yambukela nonke abantu abami mara ngifuna ukufana nakho ukuthi bomjofu ningasuke eduze kwalo baba thina nizosiswela bamthikulu thina sinikeziwe asibhayizi futhi kwathi umuntu ophethe induku wamashinini sizolandela yena uye ozothi sukani eduze kwami ngeke sisuke gogo ngiyabonga cha akukho okuningi engizokusho yilokhu ebengizogcina ukuthi siyindlunkulu siyinqaba yezikhova ezinkulu ukhona usine owashona engakabuzwa lokumnandi esibuzwa manje ubamnkosi sithe semhlanganweni ye-executive nina ngowathi uyazi kuba kuya ngami uashe khona ngabe lokho ama-branch kuyaphela sibe yinqaba yezikhova ezimnqini sala thina sathi hayi baba ungahluleki bese uhluleka nathi asibayekeni uma besemabranch nabo yini kodwa bazwana asileleni kunye ikhova nje ezimnqini behind one man because I'm positive bengahlanye bodwa laba bantu abayi2 khona nabanye abangasuka khona manje la uyangibona ngikhulumela phansi afike bathi hayi ngilandeleni ungathi ngiyabona nami ngofisha ngilandela nayo babusile ngiyabonga yazi baba ukuthi ngifikile emsebenzini wakho ngiyabonga kwaya hawu yezekeli inkosi yami hawu
naye amaswazi aphelele bafusile aphelele amaswazi ngisho nini futhi ngiyanibonga leyo ngoma ebeniyishaya ningathi nathuliswa yimi
Hallelujah.